Maloi tau lava ki he pompongi tuak de lulu koe ni koe aho wa fitueni o me wa fe wataha. He taimi sene ko se mini te taha me fitu pompongi. Pompong mo boko ni sene ma hawa degree se ho full centigrade pa de ma wa o full afaka fo fa bita ni sene. Ya ko fa ambe fo ke por kalama ke tau si o mai me tafa ke he o tua mo Tonga ko hok tofia. Update ki he COVID-19. Pea mo ha me e toko ni ki he mo'ui ai Tonga. Pea tau whakawheta'i ki he maa whainga maari ko ni pa whakatapat ka mōtoro ko toa mea mai. Ko e tau, ko e otua mo Tonga ko hok tofia, ko e whakamama, ko e whakakoloa, ko e malu'i e Fonua. Ko e mea ofa ata pei a e lau maari e. Ko e uhi ko e tui o tua mo e tukulolo na e whai e tupo ulaki mo e tau whanga kui. Pea o whakasino mai he kofu koe ni pake tohi ofa e lau maari e. Oku koe koloa koe ni oku kakato pe ai ai Fiema'U ai Fonua mo e langa ai Fonua mo e tau mea ko toa Fiema'U ki he whalere pure anga ki he ngai whakaukau ki he taofi o drugs. Ngai whakaukau ke langa hake businessi. Ngai whakaukau ke whakalerei a health whare mahaki ko e whikauaki mo e tanu a e ano mo e teu i e Fonua ki he kahau. Aia ko ia o ki ikai ko ha whakaukau eno ku MATU'A. Lo tonga ia ku MATU'A ka aku mōteni a pito ene outlook mo e mea ko ne whakaukau i. Ko hano hinga ko whakaukau whakaotua ai Fonua. Pea ko e hange whaku tau whaalawe mai ki ai. Ko palo parema ko ne mea tau sio ki ai ku MAVAHE Fonua me he FOKOTU'UTU'u whakaotua ko e ni o whakasino mai ai mea ia o ku kaike hoa ia mo mea ko mahino ka tau tolu ai fua. Ko e ni ai o tua mo Tonga ko hoktofia. Ko e fua o ku mo'ui e Fonua. O ku lerei ai Tonga kotoa, o ku lerei ai whare mahaki, o ku ako i e whanau, o toi potoang e whanau, ma'u whainga maari ai Tonga kotoa, e MATU'A ke nau ngāu, pea ta tau ai whainga maari e koe ke he taha kotoa o i Fonua, pea tau sio ki he whainga maari e ki he ikai ke ngata pehi e, omi ki muri ki he ako, pe koe hoko atu a ngahi whainga. O tonu ke tatau pe ki he Tonga kotoa. He ka ukai ko mea au tau sio ki ai. O ku ikai ko mea ene au tau sio ki ai. Tala mai he tohi tapu ia mo e FOKOTU'UTU'u whakatoa ko ni e mea ke. Ka au tau sio da tonu he mea ke. Ka hono mo ni pe kono hinga hu MAVAHE Fonua. Fu tau ene whanoa. Pa ko i kakai tatau pene kuna ame ke toi whakapuloi mo e kakai e Fonua. Ke tau toi fo watu he toi tau e whanoa. E tau whanonga he toa wha mo e whaingata ia e Fonua. Ko e mea kotoa au tau sio ki ai. O tala mai whoke si isu. O kai kia ha mea ia o hau mei tua. Ko e mea kotoa au alatu mei loto iat ki tau tō. Pea koe tau tala noa mai koe he ngahi wike koe ni. O whima koe mea mahu inga bito heku whakate whito ai mahino koe mea koe hoko koe he Fonua. O hange befo tau lawe ki he mea koe ni koe hori, koe lahe tau hori. Koe tau hori ki he ngahi mea i tua. Ka ko hai koe au ne whai ai hori. Koe hori o hau ia o tawhi mai mei loto ia riki tau te Fiema'U. Koe uhinga koe tau hori ai, koe IMISI hala koe tau pipiki, IMISI FAKASETANE. Koe uhi o ta foki o koe ke kau ai o tua. O te ongo i ki tau koe ke te complete. O kai ke te kakato, paka ha mea rewa ko hoko, o kai ke tohi ha mea te hori ki ai ke whakakakato ki rau te pehe te lere, lere o kumpaanga, lere o kumikoloa, tuunga, mo ngeia, mga hei mea pehe. Ko hinga he koe whau ngai ke hiki i aha hoto tuunga, ke ha tuunga koe ke te pehe te complete ai pa te fia ai. O kai ke hau ia mei tua, o hange pe koe paanga, o kai ke ha palopare mai paanga ai, ka koe hae mea o palopare mai paanga, koe hui, koe toko taha koe o MANUMANU, mo lahi e HOLI,
kai ke whakatatau ai hori ia mo ene koloa mo hono kakawa. O ku lere ia o kai ke tohe mea pa kai ke hoa koe mo paanga koe une mau. Ku KAIHA'A re vai. A koe koe hori. O kai koe paanga ia o sai pe paanga ia. Ka ko kita koe o kai ke controller te hori ai Palaparema. Fe ai trucks. Ku tau whanonga ni he trucks e Palaparema i he Fonua. O tau whenga pe tau toria ke tau hanga o whakalerei ai symptom. Ke ta ofi ai mo where koe trucks i Tonga mo hafu. Koe drugs ia, o sai pe drugs ia. Tau ngā ke drugs ke he hange koe morphine, mo mea pe he, ki he toko ni ki he kansa. Ka koe uhi koe hori koe ka kai, o koe hinga hau kai ke nau fia i he nau mo ui. Pea tupua e nau mamahi ia mo mea. Ku pao ke nau lere nau tolo kumi e marketi ki he drugs. Pea koe hinga ia, i he lahi koe ka kai o nau Fiema'U e drugs. Koe hi koe ngahi uhinga hara. O tau si o rewa o ia e paanga lahi e MATU'A e drugs. Pa koe market e kau tila. Aia koe ia, koe hau ikuana ne kamata e marketi koe ia. Koe hau pe me loto ia ki tau. Hange koe lawa sisu. O kai ia mea ia e COVID tu. Na ngahe he o tua ia maamani mo e ātakai. Pea fia ai o tua okulere. Ko hai koa une whakabebe, une whai e whakabebe mo e Palaparema. Ko tau tolu. O kai ke kovi e paanga, o kai ke kovi e tuunga, o kai ke kovi ai mau koloa, mo e poto, mo e mea pehe. Ka ko hai koa oku FOKOTU'UTU'U i loto e ati ki tau tolu. E tupua e ne kovi, mo e ne LELE. Aia ko ia koe whepaki koe ne a sisu mo setane. Na kamata pehe tai mo iwi mo atama. Pa tau sio rewa he sio a iwi mo atama ke fo i apere na Faka'Auha i ai. Na Fiema'U ke na ahi. Oku i kai koe fo i apere ai Palaparema. Koe fo i Palaparema he koe si kamata ke hu ai vewe ia mo i uri he atamai mo i loto iwi mo atama. Kuna kamata ke na eke i e na ua. Koe ni koe se o mai e tatau ataina mo i mea koto ta Fiema'U. Pea koe na alhake ki fo i ai lea koe ne te evolo. Te mo tatau mo o tua ilo e ai lere mo e komi. Ka pate mo kai fo i ape. O ku hau koa e me fe ai whakaukau. O kai ke hau ia me i tua. Sai pe fo i ape rei, nai pe he pe fo i ape rei kono natu la. Ka koe Palaparema, koe mea koe tuunga koe e tau whakaukau mo tau loto. Koe uri mo e vewe kotoa au tau sio ai o hoko e Fonua. Ko hinga koe Faihala ki koe kakai o piki he IMISI loi, IMISI FAKASETANE i loto i ati tau tolu, o whakatupuai ai mau koe o hoko koe he Fonua. Ko hinga o tau Palaparema he drugs, ko hinga he koe hano hinga, o koe kakai manu au bita. Nau ilo koe drugs o MATU'A e paanga. Koe it's a quick way to make money. Pako hae mea koko, tau ilo kau polisi, kau taki lahi he pureanga, kau whare area he tila. Ko hinga whaka koe alai ni mahe lau mano, kilo, wa ue whahinga miliona. E tau sia koe manu, hau koe manu me whaka, koe traksia na iai pe ki mua, e iai pe he ahoni, e iai pe he kahau. Ka koe manu koe ni mo lahi hori koe walatu me loto i ati ki tau tolu, ai Palaparema. Aia koe struggle koe ni ai o tua mo te volo. O kai ke hoko i tua i ati ki tau tolu, o hoko i loto i ati ki tau tolu. Hange koe ni nā tau lawe ki ai. Koe IMISI ai ua maho inga pito i puri loto i ati ki tau tolu. Koe mea koe toa o tau sio ki ai. O ko hau ia ki loto ki he tau whakaukau. Tangotu atu ai toko ua. Koe toko taha koe kākāia, koe setane, koe iko ia. Koe mea kui koe kau psychologist, koe iko, koe kau psychiatrist. Ko IMISI ia, you think who you are. It's just a bundle of thoughts, mo ideas, mo experience. Pako no ngata angabe is nothing. But you think that's who you are. But te si o rewa koe hao koe mea meitua, ka pau Faihala ke IMISI koe ia. Ko hao koe FOKOTU'UTU'U IMISI, koe, I don't feel complete, I'm unhappy. Koe, pausika pa pehe mai de baia.
ko mea ko fia mo le rei taha ko mea ia Fiema'U. Ai ko ia ko FOKOTU'UTU'u ia o sio kita. Ai ko te hopo mai ko fai ko te ngāu. Ka pau kai ke wheunga hato ki wāhenga te KAIHA'A. Ka pau te sio atu ku whainga maari ke te tila whakapuri he koe mea kolo paanga babe au pite trucks. Kai ke te whakaukau ki take mau e trucks ke si kakai o nau whainga tā ia mo kakai. Ukai ke nau rawa pure ki nau tolu nau atikte tu mga mea pe. U te sio ki take he hai mea vle rei ki ati au. Ai koe mea koe ia ukai koe trucks is the problem. Koe kakai manu koe ni oku ihe pure a ngā mo kakai koe na oku whonu e customu ai koe kau porisi koe na moni. If you want to get rid of drugs, get rid of corruption, I he Fonua. He koe ngahe koe whonu ia manu mo kākaa, I he ulu mo loto e kautaki koe oi Fonua. Ai tupunga koe ne aratu e drugs. O hange beka loto whaamiri, whakaukau kia. Ki he tamai mo e wha una AKONAKI'I e whanau. Koe na siofi, koe hao koe ki tamasio kamata ke ifi tapaka mai. Koe natula bea e whanau. Ka koe hae mea ka pau māma e mātua. Nā AKONAKI'I e whanau. Ka pau hae whanau ia kohu mai ngutu pa toi ai mo ki trucks pa toi pehe mai mo tu a tama ia. Ton tama ke tātoi ai e mea koe na whanongo ai koe mea te ifo ia ai pa te give you a high. Pa ala Leva tama ia toi mai moha ki fo sigareti hena pa ki fo I truck hena ki ai. Pe aska pa te no toi no fo ia whaka ai mai fo ha ke alot. O ke kauat mo ia he tila. He kuwifo. Ka toi whanongo MATU'A e paanga. Pa kua si hoko ia he whamiri Tonga. Ai kakai na e o koe tila koe ke ngata behe MATU'A paanga babe. Kai toi kau ia he lap misnare. Koe ha no hinga o kai ki aha palopane mai drugs. Koe palopane mai koe lahi he HOLI. O hau me fe HOLI. O hau ia me loto hi he tau ta foki me he mama. Ku tau feel ki tau toria, we are not complete. I need something to make myself complete. I need money. I need position. I need power to make me stronger. Ko hinga he kai koe ki tau ilo hui koe mea ia koko. Aia koe mea nai talamai ia he otua. O kai kia mea e kovia he creation. I created the world is good. Ka pau talamai he otua, the world is good. It is good. Utau sio ke benefit o tau ma'u me ia I koe mea, koe natula mo mea. Ai koe ka pau te tau ngāo e le rei o tawhi mai ai FOKOTU'UTU'U koe loto ki tau koe motivation o hau e me whi. Ka pau hau me FAKASETANE koe lave a lahi. Koe ngā he lahi e hori, he lahi e sio ki ta, he lahi what's good for me. Koe hea mea uksai ka hau mo whangaponi. Ka koe koe haa mea uksai he whanua. O I kai koe mea ia ko hoko he tau pau taki koe ni oi whanua. Koe philosophy ia what's good for us and our whangapone. Pea aku hoko atu pe ia, ku hange ni au kai ke tau ilo e tau toria e tau tohi tapu mo e tau. Kua senturi ai tangutu mai tohi tapu ho tau loto whaare. Ka tāpeta tō lam ngutu he sāpate, pa tāpeta tō whae mea ke he mea. Talamai si isu koe kovi, o kai koe kovi ha mea hene creation. Sai pe trucks, sai pe paanga, sai e koula, siweri, mo mea kotoa. Ko haa koe mea au ne whakauri e ngahi mea koe, ko tau tolu. Ko haa mea pasi mahi Fonua ai perepela mo uri, mo kāka, mo trucks, mo mea pehe. E kona mo ni, koe trucks ia, oku e hoko atu pene palapare ma. Ka pau ke e kai ke tau get rid of corrupted people. Ai kakai ko tau whiri koni ki he whare a rea, mo e kau taki, mo e kau lotu, taki lotu. Ko I ngā ko hano I ngā tawhi mai whakaukau ia mo loto, me whi ia. Ko false image, ko se tane u toi mai, ko whiri tatau pēna kamata mai iwi mo ātama. O hange koni ko lawe ki au tala mai behe o tua. O ku I kai ki aha mea ia kovi he creation outside us. Ka tau nofata tō blame I o koe palapare mā koe trucks. I o koe palapare mā koe olo kaholo. I o koe palapare mā koe hi koe talavou maha taha pa te alato umatu ki ai mo te alo whinga ke whaha mea ka nao tōnu. Nothing wrong hata talavou pa te manu atu ai po te whakaukau hala atu ki ai.
ko hai ko au whakauhala mo whakaukau Faihala ki. O ki kai koe tala vau go, ta o tu mai mu ai akita. It's you. Aia koe mea ke mahino ka tau tau, e tau lawe koe ongo IMISI koe ni, koe IMISI koe ni una tari mai loto i ati ki tau tolu. Koe mea ia une whakapere pela i ātakai, pe une langa ātakai ki hatunga malu. O tau si o ki he paanga e ne ngingi la mo i kou la mo si weri. O lere hake MANUMANU. Io e lava totongi hoku whare, e lava totongi ai ako mo i mea kotoa. Pea hau whukia ki loto u kai ke tohe, moi te fu lisi lahi au pino. Refer hake ke he false image, pe mai false image. KAIHA'A koe. Ka pau te pehe, ko haa koa e le son na wako i api. Na u manatu ki he lau toh whakasāpate, pa whanonga he maranga he ko si sui. Ko haa nai e mea si su e whai. Ko eke pehe, ku ke hanga hake Leva ki he lau maari. Ko haa mea koko, o wai AKONAKI'I au tala mai ko toloto. Ai he mai Leva hotolo. Alu koe mea koe na ngingi la mai te ke lawea koe. Alu ko whai ai ngā we ki Totonu. Alu ke tōho kakaba pa ke ngā we MALOHI. Ko mea ia lalanga hake o ngā ke tuunga. E whakakoloa i koe mo ki whāmini. Ka ko KAIHA'A mo i paloparema ko ia. Kai ke ngata te ke alo nofo prison e ongo kovi ke he whāmini. Pea la vea i beho whāmini forever. He koe mea ia hoko e tau ki Fonua iki. O wai kakai koe kakai. Wai ngahe whāmini o whāmini kapi whāmini kovi. O wai whāmini o ku lotu o wai whāmini. Pa ku ilo nei pehe kolo kotoa. A whainga kakai ko ia. Koe hāno hinga, ko hinga koe whakasino mai ia. Ai whahinga whakaukau mo e loto ai whahinga ko ia. Lolo Tonga ia. Koe toi tapu ia o whaia ke taha koto. O koe ki aha Totonu ia taha ke pehe, koe kakai kovi, koe kakai KAIHA'A, kakai kākā, kakai vāre mo ha. Koe otua ai taha koto. Ka ukai ke pure ai otua ko hot decision. Te ke e tuange ko IMISI loi, FAKASETANE, ke ne FAKAHOKO e ku whakaukau mhopu loto, ke hopo maa whai a Faihala, koe mea koe tau character ia kui a ki tau toro he kolo, kakai KAIHA'A, kakai kākā, kakai tae lotu, kakai lotu, koe ngahi leipolo ia koe hinga koe ngahi IMISI hala, o tau ngawe, Lolo Tonga ia o tangutu mai ai lau maari he tama KAIHA'A, tama kākā, tama LELE. Kako hai koa une make it disi koe ofa ia ai o tua. O tuu mai loto whakataha mo se etane. Koe ne tari mai he, whiri ia au. Leo o ku ngari o kai ki si o mai ko o ku fresh iate ai kou la mo mea i ate au. Kako eku koloa. O ku whono i he mea LELE ko toa te ke mo ui ai. Pea langa ho mo ui o ta ngata. Koe mea koe ni o kui kai ka mea fo. Koe mea koe na tau la veke, koe mea koe tisaia, mo i whakaamu, mo i HOLI. O koe ki hau ia me i tua i at ki tau to. Kau tau pehe ki tau to ria i o koe ki ngila ka na koe mea i tua. O hau ia me i loto i at ki tau to ne whakaai. Ke pure i he mea koe i tua a kita. O te pehe ki tā koe mea i koe mea koe na i tua hau nei pure i au. O hange beka hataha ia au tala vau. O te pehe ki tā pure i he toko taha koe ke te Faihala koe hi koe nei fu tala vau. O sai pe tala vau i koe mea whakaotua. Ka pā te eke i o fia lahi he ku whetau laki mo i tala vau koe ni koe whau i hei o tua. Ko te sio i ngahi tuunga ke he o i FOKOTU'UTU'U. Ko te eke ko te lau pehepe ko kamata rewa ke mama mai lau maari hono FOKOTU'UTU'U. Ai koe mea i tua i at ki tau to. Ai trucks koe nau paloparema i Tonga. Koe mea peka au take Fonua eke hifo peka nau tolu. Ke tukua e corruption, mo e tukua, mo e kākā, mo e lahi koe HOLI. Mo e lahi HOLI ai kakai ke tatau mo e mahenga.
lo tonga una MAVAHE ngalahi ka lahi holi pau ke nau kau na to he tila mo mea pe lahi fuke kau organization ni muri o Faka'Auha mo drugs mo mea pe o whakairifia e nau potoa nau to o tonga ke ki Fonua si ko nau ka e pe na to ia ki tahamano ke ki kui to e tama custom me ki ko tonga ia ko tonga ko transit port o kai ko ala ke trucks ia ki Tonga ko tau mo ai trucks ia ki aseria no sila mo Fonua ko ia e pa ko ia pa anga Fonua ka ko momo mo to hi fo ko me ngai trucks ko ia tau pa tau lave ai ko ha no hinga ko takai ko na involve he tila pa ko me fe na ko manu ko ke whakatatau ki na wibi mo me ko na mau kau nau ka ko IMISI FAKASETANE ko tau lawi o kai ko ha wi me tu ko trucks here night before us no for be at tau to pa te tau to FAITO'O pe ka ko tau lele fu tau to lo fenga ki tau fe kau ti la mo ngai me pe ka to la he kala sia o nau control e me ko ya o ku me Faka'Auha ke be mo ka kai o nau pure i ngai department nau kau he fare area nau kau mo kau polisi o ku ia be mo kau whakamau te nau involve ai ko hinga he ko network ia is very very strong o ku lahi e pase pa anga ia pa o atu pe ke kau ka puke he kau polisi pe nau to o atu ke kau whakamau tukuangi mai ka tau sio ko whakarifia ia ai manu o ku kai ko trucks ko manu kau tau premium tau to trucks ai ko FAITO'U wa ko ia e tau whana ko loto api o family ka pau e mahino ka tau tolu ai matawai ko ni o whenga matu po ULUAKI ke whakapipiki ki ai Fonua ko o tua matonga ko hokto o whaia ko e matawai ko ia o ku nai tuhu ko muhinga ia na kai ki toi ai e tu po ULUAKI vei ua e Tonga kai ke tu uma tu po ULUAKI o ai ke ki whakapipiki hano konga no hingoa ai he ka tau sia ke mama ka tau sia dato he ngahi langa whare lotu he ngahi ahoni ai Faka'Auha he ka whai Faka'Auha he whakapipiki hona hingoa ko hinga ke whakamanatu koa ka hao e futu i toa ko e tu i ofa ko ni kalamai bea ko mahino ka au e Tonga ho tau Fonua ko o tua he ko ni o ku whakairifia anga no toa ene malohi ana i ate au ko au ia I am nothing ko e poto ana u whakairifia ko hoa ka au I am nothing ko e hinga na ne tohi mai pe ko o tua mo hoku kakai ko tofia ia ko e whaia ko ia e Fonua ko hai ko e o tua ko e whakakoloa whakamama e Fonua ko e o tua ko e ke Fiema'U tu po ULUAKI hataha pe he Fonua kau taki lotu he te tau toi nofo na tō whakawhere o ku kakato pe o tua ia SCs pa ko ene o tala mai e tu po ULUAKI tau lau e tau tohi tapu tui tatau ia mo tu po ULUAKI ko o tua ko ia o kui kai ke tua ia e tau tolu o kui loto he Tonga pa ku tangutu maa tari ka tau tolu pa ko mea ko tau siwa tau he tau ngawe ko whakasino mai a setane tau eke pe tau tō ka setane ko haa koe mea au ta Fiema'U pe mai rewa setane ofo ko Fiema'U pa anga ko Fiema'U ki totongi o rent totongi ai ngahi expenses vawe au pito pe ke alo vitaya alo ele pa ke neke ai pe ko mate o very very attractive au pito ngahi proposal a setane ka pau ia whainga mari ke te tila mau hate lau kilu pa miliona tau sio ke whakairifia ko e fulahi ko e MANUMANU ko hae mea au hoko o tau whakapulo i tau to e lau mari ko loto e ki tau tolu i he tau whakapulo i a lau mari I feel something is missing koe ki tau ilo e tau to why is something is missing ko hano i ngā ko human heart ko o tu ape te ne lava satisfy lau e tau to i tapu o ko aspea ko tau tolu ko IMISI ai o tua ko no hinga ia ko he ko IMISI tau to ko fo i ki ho tau loto ko me ape te tau kakato ai o i kai ko loa o kai ko pa anga ko o tua ape
o ki kai ko me ai na lau mai tu ULUAKI he o tua mo Tonga ko hok to fia kai ke te tau lele fuolo ai ka kuia e ko na ke he ka por kalama ko update dia ni ki he COVID-19 ko tuunga whakamamahi au pito hoko ko i Australia ko i nuku toki mahino he aho ni pe whaha lockdown ya Victoria he kua pahi a Victoria he outbreak ko break out ko ni ko o kai ka FO'u ia ka Victoria ko toko taha pe ia na quarantine i South Australia e pakbosi pasi mai au kuhao paka ne au mai ko ki Victoria o puke ai mo spread out i ai koe mahaki he tainimi kune o si carry e siemu pa koe ni unau toki tari he kau expert i o ku spread i ai siemu na spread he air condition koe aerosol koe pasi he air kai lotonga ia koe palo pare mai ai mau quarantine he ni ai puke whahinga o kai ke iloi how they get it hange ko foi Casey i New South Wales na e o MATU'A na puke ka related ki he CM ko ha me America ka ko to ta ko me America na no foi ai settle ni he quarantine center ai kana ia nga feitu na office ai to ko wa ko ni ke center ko ya how is it possible ke puke to ko wa ko ni ko ke mau ilo MATU'A connection ka koe ni ku kamata ke mau accept o travel o siem ko ni he air for many meters for a long period of time o puke ai to ko ko ni pa koe ni ko me ai ko na work out kai ni mi ko spread ka ni Victoria ko ha na puke to ka na si ata ai a to city of safe pa ne hu mai ko ki tu he quarantine ko te mai COVID o mana ba paka ne MAVAHE mai koe ki Victoria ko si hau ia musiem alu e toko taha ko ni o alo sio a kapulu alu ia ki he mahalo ko e feitu ko Dockland Stadium ko e nai match a AFL ko e ahua ni mai a ko maasi na nofo ai toko taha ko ni o very infectious au pito pe o kai ke ilo po hae toko lahi ko mo fede ki ai mahaki ai ko au tesi ta mate au pito a Victoria ta mi ke nau trace e fukakai toko lahi ko ia ta koe ni unau overwork ta ni unau reach full capacity unau kore mai ke utimi ko na New South Wales he koe ngawe lahi fuka pa koe toko taha o ku iai mo toko hongo fuku ke hea mo toko lahi au pito nau whaamiri o ku lawa be o a o lau wafe ki he toko taha ai u trace ko te nau whai ai fu palo pare MALOHI au pito ni mau tu tai ri pe ni Victoria sai pe mau tori ni South Wales ka ko Australia ka to ko ha me hoko ko ni ani ka pa lahi e fika ko ni al hake ani ko losi lockdown e be a Victoria na pa hia ka na ilo le re be ko historia na mate to ko valungia he tau ko si he very in a few weeks ko mate ia he outbreak ko ia o kai ke ngalo he ka Victoria au tau lotu pe ke oua hoko e mea ko ni kai to mahino pe he ahon esta days goes by mo tesi ko ni wow ka ko fika i mamani ko fika ko ani ko te au no valu miliona valu mano valu ngiau hiba kada te au no valu miliona valu kilo valu mano hiba fe ai si ka kai una puke si ka kai una mate ko 12 miliona ni makilu ka tau ilo be ta mai ta priho e so o ringa u ringa tolu ai mate fika mo COVID-19 o kulahi a bita ba ngari mo oni pe he mea mau sio hoko intia mo mea kono hoko New Guinea o kulahi a bita ko ke mo Fonua masiva e ke na lava na to record Totonu ai fika o mate mo puke ko America foki o pa ko ta primo he so foku na approve ai me vaccine lahi ai Pfizer Moderna Johnson mo kawai pe mo vaccine a haiko a India ko mo io guai mo vaccine a India ko COVID shield a India ko se approve mo ia pa mo Sinopharm
Pamo esto a Seneca ko na Pitania. Ai ko vaccine aku approve ko he WHO. Pia ko vaccine ko o ku ngawe ko he WHO ai esto a Seneca ko aku ngawe ko i Tonga. Ai Oxford. Pia mo Covision now ai India ko hinga mama. Pamo Sinopharm ko na India ko mama ko e tu ki mua fo ke ai Pfizer mo mo te na ka fu mama fa ma ku ringa ngo fu lo no mama fa na hinga vaccine ko ai hinga ko piki ai COVAX ko ni ai WHO ki ai ko hinga mama pa to fa ngo fu no distribution ka ko ni utala mai ko Pfizer vaccine man tu fo ko no kamata mai u pa ke stock here he -70 ka utala mai e lava pe vaccine ko ya store ai he foi mahina ta he normal fridge ag mau store ai mau normal vaccine ka ko ose mahina ta hai ta ngai ag ngari ko hope ya ka pa e Fiema'U Pfizer tong kai be ke la vai fu mama ke fa he ka ba puna ba be ta ha be hu be he ba be ta kai ke ka ko vaccine ko ta ni mi o ku under supply o fu lahi ang e demand ta ni mi i supply ta ni ko hinga pe ko Fiema'U ngai Fonua ko to America sa ya pita America ta ni mo holo a pita ko Totonu miliona hiva kilo ni mama no hiva afe mate ono kilo ni mafe ko mate ko ho wa fa ko Tonga ni mahiva ko meme kakai pe he nursing home pa ko puke TAMA no wa holo a pita Ako America foku na osi vaccinated na to half 50% ya adult population au fu sa ya bit America ya baka na America ya ko ke ha excuse ya ke oto hu ha to pau ke na to hu ke ko na supply na to na ngahi pe na to pa they got very good vaccine Pfizer Moderna Johnson ko Pfizer Moderna ko fo hu ULUAKI pa ose ke ke tolu pe hu pea ko Johnson foi hu beta ko Pfizer Moderna ko nuclear vaccine ko messenger RNA pea ko Johnson ko me hange be ko Oxford vaccine ko adenovirus carrier ko Johnson pe he tiny mi ko foi hu beta ko India Faka'Auha bito ko ua 7 miliona tolu kilo na mano fitu wafe mate tolu kilo ta mano ni mafe ko mate ko hani ho wa fa me fa afe ko tolu wafe malunge au ag me fa afe pa ko puke ngari holo en ko wa kilo ka vai be ke mau tu ki a bu tolasi ka ka ia masiva pe Fonua bito vai ta fe ia la ku ia na sino ko inga ha ke na lava tutu ka ko na tu ia ko ave ko ke Kansas River ko Faka'Auha ape you going home ko alu ia la mari ki langi ki he mani pa ko na tu ia ka hintu ko Brazil ko hano miliona te au tahakilu hi mano ni mafe pe mate fa kilu ni mano wafe ko France ko fika fa ko ni ma miliona mate tahakilu hi wafe o ku hola bida France ko new case ta mano wafe pa fika ni mate ki ko ni ma miliona pa fa mano no afe mate ko ho wa fa ko tiao no holo abito COVID-19 i Europe quando hinga be na ngai Fonua ma kolo foka Europe pa na ngahi vaccine ai Pfizer Moderna mo Oxford o na ngahi ka to na vaccine ko ia pe na pa ko hinga ya ai ko ngala na holo abita ko hinga ko vaccination Britania saita ha ko hinga ko na ngahi ke AstraZeneca Oxford vaccine vaccine da tau ya tu fat ki Tonga pe aku sia hi fo ke LELE be fake news o tanga mai ko ha o hinga o ange Oxford vaccine ki Tonga o lahe ngai Fonua ko ke na whakawhua ko Faka'Auha la pito ia ko Oxford vaccine o mau ilo heni a se ria very effective a bit o ko ke hinga ke tafi e ngawe aki ai ko ia ko fake news ia na ave hola ngai me ko ia moni o kuia blood clots ka ko risk of low a bit ko o why outbreak he Asia Pacific
tau te whito ngai Fonua a takai aka India. Ko ngai Fonua na sai au pito ki mua ka kopi a pito tai ni man ko Siapani, Indonesia, Malaysia, Filipine mo Taiwan wai outbreak ya. Pe mo Singapore ai na ma whakaamu e ai ma travel papalo wai outbreak ka ni mi I whea ko I Singapore. Ko siai na usai a pito pea siai na ko hiwa mano tahawhe tahiwa pia mate whaawhia no ngea toro wai na niu keise tahatoro ko quarantine o ku mea whakawhiawhia ku talamai e paiteni ko presidenti o Amerika o ku o tonu ke investigate CIA ai pāpa ai origin ko ni COVID-19 Pau pau ke ne ke tala noa ki si aina mo whehui ka nao tore ngai whehui mau inga ke tale re mai si aina ka kono mo ni forget about it koe view koe ni koe siem koe ni koe hao me hapa me he animal marketi ai meat marketi o ngari o kai ke mo ni koe outbreak me he lab na e Faia'U experiment mo mahaki ko mo COVID-19 he na e ngari na e puke ka lab workers ka to ke tana na ngawe mo siem ko ni ki mo ai pa to fai ko outbreak pa na tokoto na to I fare mahaki Wuhan e na e pa ko ngari ko me ai na ko outbreak na hoko pe laboratory ka wi kai ko meat market na how me ai ai mea pa ko no mo ni fo o mahau inga pita ni ko inga ka pa ko no mo ni o ku ki whakana ku kai ki whakana tula e fu wawe pe he de liwe siem ko ni ko no mo ni o ka pa mahina ko ha me le pe ku mahina pe ko nga we si aina o ko weaponize ya o COVID-19 ni ki he te ki he tau ai mea ko mahau inga ya ko ai origin ko ngai mea pe ni he ko nga ko break out ko ni ko is a weapon o tuanga mai ko isi ai na ke whakabai a ka mama ni pa ola mate toko tonu miliona pe ono miliona for no reason at all mo more lahi ai mo ui kakai mo na business mo hafu ko ngawe a me si ai na ka ke whakai pe si ai ka sai a pito pai tene kamata ke nei whamalohi ke mau e mo ni koe ki ai ko tau wha peke tau iro ko Australia usai pe Australia tu ke mea hoko I Victoria ko tolu mano whaano mate hiwangea hongo fu ko new case taha no toko hiwa new case a ko I local transmission I Victoria ka mau tu tai ri o whakaamu ke e kai ke toi lahi ange ka pa e lahi ange e lockdown ya Victoria e tong mahino pe later in the day pa toko fitu he quarantine ko hu Faka'Auha ko Oxford AstraZeneca he over 50 ma lo tonga hu ya tai ni pe mo Pfizer mo Moderna ke under 50 e mahalo ki tuai mai availability of vaccine ko ya lahi apito Fiema'U ya ngai Fonua ke he ko AstraZeneca ko Oxford e NGAAHI ai Melbourne pe au nau I he taini mi o whenua pe mo Fiema'U Australia ka te nau ko nau tamua ke NGAAHI 5 miliona ke tufa atu ki he Pasifiki he a ko tamua ai ki Tonga mo Samoa mo Fiji mo Otumotu I he lava ko Australia vaccinated ka KAIHA'A Australia ko whakawha apita Papua New Guinea ko tahamano ni mawheto ngea no walu mate tahani mawalu koe mate fo toko wha ka mau ilo rerewe utala mai ka toke tā ia understated ai ufika ka atoa koe ni koe wainau ni keise te au wha ano ka mau ilo ringa hongo fulu ni a koe outbreak lahi au pito mo COVID au pito hoko I Papua New Guinea I kai ke ngata pe una Fiema'U vaccine ko se ave toko ni anu sila mo Australia ko Oxford vaccine ko Covax WHO pa nau toi approve fok mo Sino farm ko a siai na ma wai foi to se ua kilo ko se ave ki ni kin ka kai he feu ngai he ko ka o Papua New Guinea ko hiba milion lahi mama au ia no sila ai ko ku Faka'Auha bita no Papua New Guinea
no sila sai pe ko wafia no ngao no hiva mate to ko wano pa wai fo ke ko hu ka no sila sai a bito ko fai samo mo Johnson pe ku wai travel papola no sila mo asteria TUKUAKI'I a Victoria block out a Victoria tani ko fisi o ku wai outbreak fisi ko fika wangea watahaya ko wangea walua no mate to fa wana ni ke se wahiva ko hiva me Navy port when me lahi ka Navy o now ka altahi wai to hiva but to tahavalu local areas around me be suba area ai ufeitu ko ya ai ko uhinga to uafit ko ne ufulahi au pito ia pa tau ilo be he ngai fanki kolo ia fangata pito ke control ai fika ko ni ai ko au me tata be afisi mo Papua New Guinea au sai pe fa afisi ku ba be na hu pa na to kore mai ke atu mo hu me asteria mo no sila ke to koni ai ko ave ka to e mau spare vaccine ki fisi mo Papua New Guinea he tani pia ko hu ko ave ko Oxford vaccine AstraZeneca ha mo au sai abi pe ha mo ko to tong pia mate to ko kai ke hata mate pa ko na hu fo ko Pfizer mo AstraZeneca wai fo ki palapare ma fa politicare ko tala mai be ka ha mo ko inga ko ki ko na fili fare area ngari ko fefine o ku nane ma'u ko ai fili ka na ke compete pe mo former prime minister o kai ke te wia ke keep up on the post ka ko fefine ko ni o Maria mahalo me ko ha'ala tu mahalo ko ne tamaia ko la tu mahalo ko Tonga ka baba pia ko loya pa no mari ko ha mo ko loya mo pa ko fefine ko me ka ko sio he ta no ka ha mo ko na fenga fo gene ke o wa ya ha Tonga ya FAITO'O o pure ha mo ta mai na to io ko Tonga ko ka loya Tonga ko ta fa ambe ko to so ta be ka ha mo ka ko ki o mo be ko fefine ko ni ka pa prime minister ko no mari ko nga to ya ko Tonga ko tau ki motu ke ha pe ko kai ke ha COVID-19 ang tau I lo pe to fa be Tonga ke tau fo ka fiti ini pe ya mo me anga ko Faka'Auha mo palapare ma tau health system e vai pa tau si o he outbreak fisi tau si o he me ko Papua New Guinea pe ko no mo ni ana ka to ate mahaki ki Tonga e palapare ma lo Tonga e o tonu ke nau te he ko outbreak ni fisi ka fai e lahi e atu ke ia te Fiema'U fisi ke ave ka Tonga mga Fonua ke ka nau tila pe me nau kakai ia e palapare ma lahi au pito tau Fonua ke nau Faka'Auha ko fe kai feitu e ave ke ha kakai Tonga ha me fisi ke te ki ai ke oku MALOHI au pita tau ilo ko palapare ma ko to ape hoko ni ko quarantine pe mahino ko mahako ni mo fere he ko aerosol e lava travel ia for long distance ai mahaki ko ni ai ko me ai fisi ko tangu to atu ia mo tuki ia COVID-19 ko nga ta hapo ke tau io ko update ke COVID-19 ko me afu ke fa manatu ko me ko no hoko ia I asteria pe hoko pe mamani ka to ai mahu inga ko ki he kakai ko to ke o huhu lahi a pe ko I asteria ko hinga ko kakai o na ki ta no fana to ta kari ke pe ko na huhu o saya ka ko me ko no hoko I Victoria lahi a bit kakai o over 70 na ko ta api he mo fere ko ni kakai na tonu ke na o suhu ki na to ka ko hi na ki vilo holo pe he ki kakari pe he ka ko palapare mai ai kakari mo pe he ta malu a pito ya seria ko osi time ko ya ko time ni ko fainga mari he ba be ta ko outbreak ya ko me ai pa ke hoko ia pe hoko pe ia fakatupa ke
ka pai ma'u ko he COVID-19 o te ke huhu ko whainga maari ke mate ko. O lahi anga whainga maari ke mate. Aia ko mea ia ke mahino ko whainga maari he o mataha o huhu pa whenga pre anga ke whakaaia kakai ke oa te o ti peiti pe ko wheko ai huhu ko ke tari ki ai. Ko no monia ka ke no whakotari e tō muia na ko whainga maari ke mate ai ko. Pa ko tae ka neku o tō mui o Faka'Auha ka ko tau fo ui te. Ko ngai taha whoki he moi whola ai Tonga. Ko ngai mahaki pe ko sio ai o whaalahe ka kai Tonga. Ai mea ko mahaki koni ko hake vela to ko palanga ka o ke ko ka ku ko hinga pe ko mea koni ko hake vela ko mea lahi au pitoi. Pea mo palanga ka ko mea o lahi au pitoi ka kai Tonga. Ka ko mea ko whatu tāma ki Faka'Auha ki be mo kansa o i kete. Ko mea mau iri fia matoki ai. Pea ko kansa o i kete, ko kawi he kansa whakatu tāma ki ta. Ko te whahau pe KAIHA'A ku o tō mui. O kai ke te aha tai mia, ko hau pe ko talatu pe i o ko kansa. Pa ke alo tai tari api o tari mate ai. Pea mahu inga o pita ke tau ilo ai ngahi FOKOTU'UTU'U ko ki he ke te MALOHI ai ki ta. He koe kakai koe no hake vela, o si ilo pena tō for a long time. O wai be ngai whamiri na historia, ia nai hake vela tangata iki, pa ko whine iki, ai hake vela. Pea wai be kakai ngai whamiri na ilo, o kuiai nau mahake koe kansa kete. Ai koe kansa ngā kau. Ai kuiai, o tonu peke ai tau ki ilo ke tau historia whamiri. Ke tau alo wakai o alu ke toke tā i he wawe taha o ka pau tau ngoi ha whahinga liriu. Ka koe hake vela ia ko historia ku ilo he toko taha ko tau pau lau tau. Ka kui ai whoke palapare ma hake vela mau ilo. Koe hake vela ko whekau aki mo i whahinga mo infection o koe helicopter pylori, H. pylori. O whekau aki mo i kansa. Pa koe mau FAITO'O koe o H. pylori o mau reduce e kansa ke te more than 50%. Pea whikau aki mo hake vela. Ai koe te hake vela o ku mahu inga pita ke pakai, pa koe hau hinga koe ku te hake vela. Ko hinga ka pau ku whika aki mo siem koe ni e whakahawhi ki ta pe tauwhi e te kansa i hono FAITO'O koe H. pylori. I kai ke ngatai, koe kakai koe o nau kai ai processed food. Mo lahe nau kai mea maasima. Mo lahe kai koe mea koe hange koe sausage o process kawa e puru maasima. Mo ngahi mea pehe o ku high risk apito eke he develop e kansa. Kakai koe nau kai koe fo i akau. Mo lahe nau kai lai akau fo i akau. O ku malu iki nau tonu he kansa kete. Ai koe mea mahu inga apito i hange tau whaalawe ki ai. Koe kansa ke te koe mea fo o ia ka tau Fonua. Hono o hinga, koe lahe tau kai kapapulu mo tau sa ia koe pulu maasima mo ngahi mea pehe. Ka lotonga ina tau koe tau kai Fonua koe lai akau fo i akau mo ngahi mea koe ia kai mea tahi. Koe tau mea kai tau fresh pehe. Koe to'o mai pe mei tahi koe tau kikia pa tau paki i mai tau lai pere, lai lu, koe hai lai akau. Wau i e tau fo i niu, koe ke ha mea ia u process ia. Ai koe ngahi mea ka toka ia toko nia kano malu i tau toke kansa. O ka pau o ku holo hosino, mo more ho ua, pe iaha ha tuu toto, pe ke whawhai fo ke te upa ha ki pupulai, koe o mataha ke alo sia ke toke tā, e pau pia koe kansa koe. Ka koe taimi lahi ko hoa mai koe ke toke tā iau. O si koe nau sivi. O peha be alo tantari api. Koe whakatu tā maki a o mahaki koe ni. Ai a koe ia o toko lahi a pito e kakai. Koe kakai ko nau o lahi nau puke me maha koe ni. Lahi ange kakai tangata. I he kakai whewhine. Pa whaahoko pe ia he tau lalahi. I he kakai o nau i he tau wango fulu o whaihake. Ka mau si oi he kakai iki. O ka pau ha historia whaamiri, pe koe hake vela, pa toi alwhakataha mo iftapaka, mo inu, ngahi mea ia e whakapawe ia ho kansa. Alum ho kai pulu maasima,
e toi o maani, he, ki he kakai ko ia, he. Ai ka utoko lahi au pito ange kakai tangata he kakai whiwhine, pea o ku mauilo o toi lahi ange he kakai ko me i Asia hange ko kau Siapani, he. Eastern Asian, he, o toi lahi ange ki nau, to ka ko ilo ui he kakai Tonga pe, he. Pea koe mea koe mahino ka te mautolu, koe kakai ko nau tau reka o te nau alwhakataha e nau holo mo e tai whiekai, ka na iaha nau hake bela, koe mea whikauraki au mau whakaukau ki ai koe kansa. O ka pau o ku mau o ku bawe e te mau ai kakai koe ni, o ki ai beho nau whainga maaria i Australia, ka o ku alwhakataha whakia mo e mea koe chemo, koe radiation, mo ngahi mea pehe. Pea o si ai pe kakai au nau si hao me ngai maha koe ni o ka pae mau wabe au pito. Ai koe whailonga kovi, koe hake vela pa uliriu e nā tula ho hake vela o hange koe o ku toi kovi ange pa koe ke te fie kai, holo hoto sino, pe kuiaha tu toto, pe kuiaha maha lamp, pea kamata ke whaingata ho follow ai mea whewheka o kute ongo ki tau alwhifo i au ku ewhihia. Koe ngahi pet, ngahi saini au tonu ke te wawe au pito ke te aluai. Pea kono FAITO'O i Australia ka pau te survive, o ku nau whaato'o peho to ke te, mo mea koto au whekau nau lava to'o, whekau aku mai kansa koe ka pau te nau lava to'o katoa. Pananga a ke Kemou mo mea koe ia, pea aska pa nau follow up, pa kuai kwe fok mo palapane mai mea kai, palaparema mo whakalere koe constipation mo mea pehe, uiai peho no whaunga ke tata awhia. Ka koe mea maho inga, ke te ilo e te hake vela ka liriu, maho inga pita pau, o ka pau te hake vela ki i fufuoloa. O tonu ke pakai'ia pe koe whikau aki mo infection pe ka he ulava ta awhia koe whoroko i a kau pe ke ta awhia H. pylori. Pe hange koe kulawe ki ai, pe a pau koe ki i holo mo tai whiekai, toi FAKATU'UTU'U ki a koe tonu ke algo ta no ke toke ta. He koe maha koe ni o ka pau e ke MATU'A he tuunga o KCC au pita. O kuia hato whainga maari, ka pau te hao ki taha tuunga o ku ki i fuafuoloa, o ku koe toko lahi au koe ke lava mea ia whai ki ai, ta tau pia tonga mo mulini. Ai koe kansa ke te ia, o whawhekau aki mo hake vela. Pea o hange befo koe tau mua po ke tau polkarama, koe mo ui, mo mahino, mo whenga ke ausia he tonga, mo ui fuoloa, mo ui fiefia, pia kakato, pia tau ose o tau taimi hene, o tau fiefia ko hiku o mau e family, pia toi teu i ki tau tolu ke tau mate fiefia. Koe o tua mo tonga ko hokto fia. O hange ko kulawe ki ai, na ngahi he o tua ia ki tau tolu hono IMISI, ko hono IMISI pe koe mea pe taha e ka katoa i ai tonga, koe o tua. Koe mea pe e ka katoa e tonga. Koe uhinga u tau Faihala, ko hinga koe IMISI hala koe ne u loto e te ki tau tolu, i he i kai koe ke tau Faka'Auha ai o tua ho tau IMISI. U tau ongo e tau tolu ia, u tau MANUMANU, we feel we are not complete. U tau whenga rewa ki tau tolu ha whahinga mea, ke whakakakatoa ki tau tolu, o tau pehe ki tau tolu koe palopare maa o witua ia ki tau ai koloa, ai drugs, ai haafua, u tau nofu tato blame me, ai mea koe witua ki tau tolu. Ka oku hau ia me loto, tau la mai si isu, koe palopare maa koe ke hau ha kovia po ha bebe me itua. Koe bebe ua lat me loto e ki tau tolu, koe lelei ua lat me loto e ki tau tolu. Ko hinga, o tangutu mai e lau maria mo se tane i loto e ki tau tolu. Koe tau whiri koe se tane, ko ha mea u tau sio koe bebe u tau hua i atu ki he ātakai. Paka mea pe u tau sio koe u hoko koho tau ki Fonua. Koe palapane ma lahi ia koe pere pe la pe mo i bebe. O whakamofere atu he Fonua, o tau masiva ai, o tau ke ai. Pea koe ni koe kau whakabebe ene, kau patoa. Koe peki, o koe ke toi hakakai whakabebe, o kua mo whakabebe ho tau Fonua. Ka koe whakasino mai bea e tau pipiki koe he IMISI loi koe npa koe setane. Pa koe na kuna o ku tamu koe laka whakahaha ka koe kia FOKOTU'UTU'U ia ki he langa e Fonua. Talu e nau tau e whanoa mo launga i pe.
KAIHA'A ki FOKOTU'UTU'U ke langa hawhare oi Fonua. Ke whakalere I tuunga moui oi Fonua. A whare mahaki ai tuunga ako, tuunga ngāu e moe, tanu a ano moe, whakalere I whetu utaki moe, wakapuna moe, haafua. O tau lere whakaholo mui, koe hano hinga, koe FOKOTU'UTU'u FAKASETANE koe ni ai kakai koe ni. Koe whakaamu ia ke ilo he tau ngai whetu haumi ai. Koe patoa moe FOKOTU'UTU'U a akirisi, koe FOKOTU'UTU'u FAKASETANE. Koe mea ia koe ia koe kapau koe tau tui ia. Pa tau hoka peki tau tolu. Kai ke lava setane ai o tua. Tene ave ki tau tolu ke tau toe whaingata ia he perepela mo e toa wha. Ka lewa ki tau āhaki. Ka ukai ke liri waho tau tuunga, koe kakai ki tau tolu nai pāki mai e tupo ulaki. Ke whakapipi ki tau tolu ki langi. Tau ke tatau pe ki tau tolu. Ko tau identity is still the same. O tau tolu pe nia o tau whakapouri. Aia koe whakaamu ia ke Fonua he koe nā koe teu e whiriwhare area mo e haafua. Koe whakaamu ke whakafoki mai ho tau true identity. Koe whakaperepela o tau seo kia ai drugs mo e masiva mo e tae Fiema'U koe tawhi atu be me loto I atu ki tau tolu. Koe tau whiri a koe he te volo. Mari a se tane koe ni koe ki Fonua na tuki langi. E ka tasio ke tangutu mai o tua he tawhaaki loto ia ki tātou. O sio mai pe e tau whiri a setane. Ko hānai e whakaukau ai o tua ki he kakai koe na os whoaki ange tupo ulaki e ki Fonua koe ni ki langi. O ku mamahi a bita o tua he sio mai. Ka ukai ke lava e o tua ia whakamālohi ki tātou. Ko free will, free choice. Ko tātou be whai whiri ko ia. O kui kai koe palaparema o kui tua I atu ki tau tolu, koe palaparema o kui loto I atu ki tau tolu. O kai tala mai pere si, so o kai ke hamea ia e uri he ku creation, maa pe ia pa mos, lere. Ko tau tolu o whakapere pela, pe ko tau tolu o whai koe whakalere I mo langa hake ki olunga. Pea koe nuku tau whakaikuiku mai kai polokalama, koe whakamanatu atu pe, koe huhu o kui heni, mahu inga bita ke o huhu. Ka ua toi ti peiti ko keu taitari na maha mea ia kulerea. Ko taitari pe ko hau ia COVID pa ke whainga maari ke mate ai. Ai koe huhu, ko whainga maari pe he wawe ta alo huhu. He koe huhu ia usai an ke huhu, ho I kai ke huhu. Pea koe mea pe ke tohoni ki he mou I e Tonga, koe hake pela, koe mea lahi au pita. O ku iaho historia whakawhaamiri, mo ia historia o ke ilo, o ke iftapaka, o ke konokona, o ke kai pulumasima, koe process meat, mea koe ia. E ngare ha ia ho risk, ka pau ke kai foi akau, lai akau, mo kai mea tahi. Teke ilo ko risk o ku lau. O ka pau ku whakalalahi o hake vela, o kai ke whia kai, holo sino, langa hau kete, pia whaingata ho follow e mea kai. Mo mataha, ke alpo ke lotu pe o kai ke tō mui. E koe kansa koe ni o whakatu tā maki au pito. Aku tau si o koe lahi au pito ngahi mahake o tau lawea lahi ai mo mate ai, o lawa pe o tā ofi, ka koe hinga o tau whakakui ke ngai mea lahi. Pea oa pe ngalo e tau FOKOTU'UTU'u whafonua koe o tua mo Tonga, koe hok to fia, koe FOKOTU'UTU'u koe ni, koe FOKOTU'UTU'u o kui loto iat ki tau tolu, o kui tua I atu ki tau tolu ka tafe mai me loto I atu ki tau tolu. O kui kai ke aha toi FOKOTU'UTU'u ia lere ki he Tonga moe Fonua, koe o tua ma Tonga ko hok to fia. Koe whakaamu ia ke whakasino mai ia kai mo ui e Fonua. Tau toki hoko atu he apongpongi, maha koe apongpongi whako e whalai te koe tau whakaosi pepa koe weekendi, te tau ki ofu ai koe hiko I ngai Fiema'U e whamiri. Pea tau tok whetau lake apongpongi he taimi tā tau mālo o whāru.